Ассалому алейкум, бардори азиз, апа ва хуҳаро. Имрӯз хуб 9 январи соли 2025 як соати дига эфир мекунем. Бениҳоят эфирмон ба фикрам ҷазирбод эфир часпидеса. Юсуф Қурбонов, ва алейкум салом. Бардори азиз, нависен ами эфири мо чӣ хел астай? азиз эфирмон беҳад часпидеса. Ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Имрӯз камтар дертар эфир биромадем. Ача. эфир чӣ хел астай, бардори азиз? Илтимос нависен ку. Созай, безебай. Ака Юсуфҷон менависен бародар, эфир чӣ хелай? Айби интернет бошад, айби чӣ бошад? Ҳеҷ даракша нарафтем. Бардори азиз, ҳама каса нависен, эфир чӣ хелай? Муҳаммад Раҳимов, ва алейкум салом. Муҳаммад Раҳимов, ва алейкум салом. Мизроб Амонов, Санкт-Петербург, душанбе 20 январ. Бардори азиз, ҳами эфири мо созай, нависен. Овозои ман мебиёяд, ман намечаспам. Ҳама хубай, нағзай. Ҳами интернети мора чӣ бало зада? Яди се рӯзи охир вообще безеб кор кардисай. Ва алейкум салом Муҳаммад, бародар, худоро шукр, шумо созем. Мизроб Амонов, Санкт-Петербург, душанбе 20 январ. Менависам, бародари азиз, шумо нависен ки ҳами овозои маро фаҳмидесен, ман намечаспам. Шумо бигӯен ки эфир созай, мо давом тиҳем бародаро. Овоз ака тенҷа, зинда бошӣ бародар. Санкт-Петербург, душанбе. Хоб, мо шурӯъ мекунем. Апа хуҳаро, бардори азиз, модарои азиз, Авиакасай Толибов, як соати дига эфир имрӯз 10 январи соли 2025 як соат эфир мекунем. Аз нархи навои авиабилет шуморо бохабар мекунем. Касе ки ҳозир дар эфир иштирок карда наметавонад, ина номерои WhatsApp, бардори азиз. Баъд аз эфир агар тамошо кунӣ, марамат метавонӣ дар WhatsApp занг зан, бо нархи навора аниқ ки пурс, баъд метавонем билет харидорӣ кунем ба тамоми рӯи дунё. Билетҳои ба боварӣ, бардори азиз, ба гарантия. Мегирӣ, дилат 100% пур, аэропорт бирав, иншоалло регистратсия мегзарӣ, далиши соҳу саломат мери бародар. Ягон ҷои ташвишӣ надорад. Хоб, акай Мизроб нависта ҳамиҷа Амонов, Санкт-Петербург, душанбе 20 январ. Якум сообщениям бародар нависагай барои савол додагишон. ҳозир мебинем. 20 январ. Хушомадем, бародари азиз, шуморам хушомадем. Акай Юсуфҷон, ҳозир мебинем саволи шуморам дар ёдум астай. 20 январ, бародари азиз, Санкт-Петербург, душанбе 24900 рублей. Иҷа бародар дига Дамадедов клуба пурсида буд 2 феврал. Аваям фаромӯш накунем, бародари азиз, ҷавобша метиҳем. 20000 рублей 2 феврал Дамадедов ба клуба. Хоб, соза Исмат Вахш Болтаев. Салом алейкум, Жуковский, Бохтар, 25 феврал.
Ака Исмаҷон ва алейкум салом бародари азиз, раҳмат ки дар омадӣ, лайка бумон. Ай Жуковский ба бохтар намепара бародар. Ай Жуковский ё кулоб мегирен, ё Хуҷанд, ё шаҳрҳои Ӯзбекистон бародари азиз. Ташкент мегирӣ, Самарқанд мегирӣ, ана Термез, ягон ҷои дига. Рустамҷон Ширинов, эфир беҳтарина. Забону тиқ бигарда бародар. Худо кунад ки ҳам беҳтарин бошад. 3 рӯз шид интернет ғам монда дистай бародари азиз. Ҳозир ҳами пеша эфир дар омадан 3 бор эфир сар додум. Инай 4-ум дофа шуда, баъд эфирмон кор кард. имрӯз 9 январ бародари азиз. Марамат касе ки бедор аст бидороен суҳбат мекунем. Чӣ саволе ки дорен марамат тин. Доир ба билет бошад бисёртар бародаро хуб мешавад. Рустамҷон саломат бошед. Иброҳим Кулоб Сити ҳо мега зинда бош бародар. Ғуломҷон Муҳиддинов ва алейкум салом ака, хуш омадӣ. 25 январ Дамадед клуба бин гуфта. Хоб бародари азиз, 25 январ Дамадедов клуб 25 январда 20300 рублей. 25 январ Дамадедов ба клуб. 24 январда бародари азиз, касе ки ҳозир билет мегирад 19000 рублей мегирем. 24 январ касе ки билет мегирад Дамадедов ба клуб. Марамат ки ҳозир навис бародар. Акмал Тошкуваров Душанбе Жуковский чанд сум 25-да. Бародари азиз, Душанбе Жуковский хай моҳи январа мебинем, некен шумо моҳша нагуфтем бародар. Моҳ ҳам нависем кадом моҳда дар кора. 25 январ Душанбе Жуковский 27200 рублей. Исмат Жуковский Душанбе 25 феврал. Хобира дидем. 25 феврал. Не, Жуковский Душанбе 25 феврала. Ҳозир надидем, ҳозир мебинем бародар. 1 дақиқа. Хуш омаден мардум, ҳама каса медороем. Якдунагӣ аввал лайка мемонем бародари азиз, апаи азиз, хоҳари азиз. Лайка бумонед, савол ҷавоба мо давом метем. 25 февралда Жуковский Душанбе мешавад 22000 рубл бародар. Мизроб раҳмат бародар, саломат бошед. Закия Азизода салом алейкум ва алейкум салом. Ака 17-18 январ вунук ва Душанбера медидем, пешакӣ раҳмат. Хоб хоҳари азиз, ҳозир мебинем вунук ва Душанбе 18 ва 17 январ. 18 январда 21700 рублей. Ана 17 январда бошад. 17 январда 24000 рублей. Ана 18-да арзонтарай. 21700. Саид Эмомов ва алейкум салом бародар. Вунук ва Душанбе 10 феврала бинен. Хоб бародари азиз, мебинем чӣ бане. 10 феврала мебинем. 10 феврал вунук ва Душанбе 20800 рублей. Метонен аз авиакассаи Толибов, аз авиакассаи мо бародари азиз харидорӣ кунем. Касе ки билети Дамадедов клуб бародаро дар моҳи январ дар корай 19000 рубл ман меёвум метумша. Фақат ки да WhatsApp навис бародар. Ака паги дига неу рӯз шаъниқ мекунам, дар ҳамин моҳи январ билетит мегирам, метумад 19000 рубл. ё ки Москва Душанбе бошад 19000 рубл метонам гирам бародар дар ҳамин моҳи январ. Фақат дар WhatsApp ман навис, ман бародар корта буд мекунам.
Некем паги диге хенест. Амро ярушам ём тугриш мекунам. Сай Ҳомид Қурбонов салом 29 январ Москва Куллоб. Ва алейкум салом бародар. Москва Куллоб 29 январ. 29 январ да Москва Куллоб 20,000 рублей бародар. Сай Ҳомид Қурбонов дидам. Иброҳим Куллобсити зинда боши брат, связит мекунем брат, номер асай гап нест бародар. Ҳами билет дар курайта. Смела занзан бародари азиз, ин аст соатам чанд шид? 10:40 шид. Имрӯз эфир мекунем. 1 соат бародари азиз суҳбат мекунем. Бо ягон гарди дига WhatsApp да ҷавоб метем. Баъд боқӣ монда сабшиниёро саҳар да касе да ки ҷавоб додем бародар, значит ба қадри имкон бояд ҳамаро агар успед накардем саҳар да. Барои ки бевақт мешавад бародаро. Ҳозир ман эфир мекунам то соати 11:10 11:20 эфир мекунем, баъд ҷамъбастиш мекунем. Исмоил Нуралиев моҳи марда 20 Куллоб Дамадедова бинен. Куллоб Дамадедов моҳи март 20 март. Мебинем бародар, чӣ ване? 20 марда беҳад қимат бародари азиз Куллоб Дамадедов 32,000 рублей. Акай Рустамҷон Ширинов Толибов салом алейкум. Ва алейкум салом бародар. Минво душанбе 10 Урал чанд сумай? Акай Рустамҷон 10 феврал. Минвод душанбе 10 феврал. 10 феврал да Минвод душанбе. 10 феврал нестай бародар. 10 феврал да нестай. 11 феврал да ҳастай. 20 так 24,000 рублей. Равшанҷон Рустамов ва алейкум салом бародар, хуш омадӣ. Закия Азизода нависад ба кӯдакои 4 сола 5 солара чанд фоизае? Апай азиз, агар ки Somon Air бошад 50%, агар ки российский авиакомпания бошад ай 70% сар мешад, то 90-95% ҳолатҳое мешад, то 100% ам мегирад. Салом бачаам, ҳамин билети Казан Хуҷанд чанд сумае? Ва алейкум салом. Апай азиз, ё ин ки модари азиз, кадом рӯза, кадом моҳ да? Олим Холов нависад бародар, моҳи феврал да 20 да Минво душанбе чанд сумае? Минво душанбе 20 феврал. ҳозир мебинем акай азиз. 20 феврал. 20 феврал да нест. ҳозир ман 19 феврал мебинам, агар бошад гап мезанем. 19 феврал аст 24,500 рублей мешавад. Минеральни вади душанбе. баъд 20 да нест. 19 феврал аст. хоб ки ҷо дабдем. Мақсудҷон Туроббоев салом ака. Ва алейкум салом. Билет чанд сумай? Москва Хуҷанд 15 число да. Ва алейкум салом бародар. 15 январа да назар дорем ё ки чира? Хайна мо мебинем 15 январ Москва ба Хуҷанд. 15 январ Москва Хуҷанд. Москва Хуҷанд 15 январ 18200 рублей. Зебо Нумон нависад салом алейкум бародар. Ва алейкум салом апа. Питер Хуҷанд ё ки Москва Хуҷанд моҳи январ да билети арзон дорен?
дорем апаи зебо апаҷон дорем билети ҳозир ман гап мезанам Москва Хуҷанд моҳи январ ай ҳама арзонша гап мезанам ай ҳама арзон моҳи январда 18200 рубле мешавад Москва Хуҷанд. хоб ана Питер ба Хуҷанд бошад камтар қиматтар нисбат ба Москва барои чӣ Москва наздик ай Питер ба Хуҷанд аз авиакассаи мо моҳи январда ай ҳама арзонаш меёвем хоб 18900 рубле 18900 рубле Питер Хуҷанд меёвем. бардори азиз лайко нест як дона лайк ҳастай хоҳиш мекунам апаҷоно модарои азизам як донаги лайка биҷиқен суҳбатҳои мо гарм шаванд хе хунук рафти саёзи ҳама каса як донаги лайка меҷиқем. хоб Закия азизода раҳмат акаҷон саломат бошед. ака Абдулло нависад салом бародарҷон ва алайкум салом билет ба 13 январа чанд сумай Москва клуб ё Москва душанбе. хоб бародари азиз Москва клуб 13 январ Москва клуб 13 январда 20000 рублей бародари азиз 14 январда бошад 19100 рублей. ана чира бинем бо Москва душанбера мебинем Амирузода 13 январ Москва душанбе 13 январ 23500 рублей метонем бигирен аз авиакассаи мо 14 январда бошад 23000 рубл Москва душанбе метонем бигирем. Даврон Аслонов ассалому алейкум ва алейкум салом бародар гуфта акаҷони ма ҷони ака Шереметова Сеул Корея 20 январда бинен гуфта як бор бинен илтимос. хоб ҷони акаш мебинем Шереметова Сеул 20 январ хоб 20 январ Шереметова Сеул прямой рейс надорад. бардори азиз да чӣ мо нависем да WhatsApp нависен и рейсое ки ба пересадка да WhatsApp мебинем ба пересадка ҳастай 3700 меёвем да WhatsApp нависем бо рӯзоша аниқ мекунем. равшанҷон Рустамов ака Хуҷанд Москва 15 январа чанд сумай Москва Хуҷанд 15 январ ҳозир мебинем бародари азиз 15 январ Москва Хуҷанд Москва ай Хуҷанд ба Москва ай Хуҷанд ба Москвара 15 январда 23300 рублей. хоб хоб ман аз Хуҷанд Шарипова Дилбар феврала баъди 5 феврал апаҷон киҷо аз киҷо ба киҷо нависен ё ки да WhatsApp мон апаи азизина WhatsApp ҳастай ҳамин WhatsApp монда як салом нависен як галасовӣ кунем ман мебинам нархша гап мезанем баъд аз эфир агар вақт шавад суҳбат мекунем лекин вақт нашавад бо пагаҳ сар
иншолло худо хоста боша соғ саломат ки хесем бо айпай зиндагӣ мешем. Касе чи саволи додагиҳай дар саволашон ҷавоб мегардонем. Бардори азиз, касе ки ҳозир вақт надора яке ховуш мегира, случайна ховуш гирифтеса дар гапҳои ма ранги ала бори. Бардори азиз буфорад ки савола дар 100% ҷавоб бигирӣ, ина бародар дар WhatsApp бинавис, пага ёки ҳами шав иншолло ҷавобта мегирӣ. Агар ки кадомит саросима ҳастин, вақт надорен, ина номерои WhatsApp сахранӣ кинен, як галасовое ки тамом. Пага насиб ҷавобша мегирӣ. Хуб, киҷода будем? Ширинмоҳ Каримова, салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. 12 число январ, вунука душанбе чанс май. 12 да ба фикрам бениҳоят қиматай. Хаз мебинем. 12 январ, агар рейс монда боша, ба фикрам билетош ҳастай. 28500 рублей билетош кам мондай, вунук ва душанбе 12 январ. Махсудҷон Турбоев, январда гуфта. Январда чӣ, бародари азиз? Акай Маҷнун нависта. Салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Билет ай Питер то душанбера 15 январ боло чандай нархш? Шумо яъне ки арзона дар назар дорем. Питер ба душанбе ай 15 январ боло гуфтай. Ай 15 январ боло бародари азиз миёвен ай Санкт Петербург то душанбера. Ана озия деха. Ман нархша бинем бародар гап мезанем. 24400 рублей миёвем бародар. Ай 15 январ боло Питер душанбе. Нина Мизгулина нависа. Салом алейкум. Ва алейкум салом. 31 январ Москва Хуҷанд. Хоб. Москва Хуҷанд 31 январ. 31 январ 18200 рублей. Абдулло нависа. Бародар, Москва Хуҷанд ба кӯдаки 12 солара чанд пула илтимос бегин. Акай Абдулло 12 сола, вай уже мардай калонай. Вай уже йигит шидагия бигем. Ай 12 сола боло, бародари азиз, хоҳ бачай, хоҳ духтар, одам калон ҳисоб мешавад. То 11 вай кӯдакай. Ай 12 ки дуромад, аллакай вай мардак ҳисоб ки бародар. Аллакай калонай. Азиза Шоҳхоҷаев, салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака моҳи март 10 мош чанд сумай вунук ва душанбе. Бародари азиз, озӣ мебинем чанд сум бошад. Менависем, гап мезанем. Вунук ва душанбе 10 марда ана 20800 рублей. Ҷалил Мирбобоев, ва алейкум салом. Екатеринбург Хуҷанд 29 январ. Хуб, як дақиқа. Бардори азиз, як донаги лайкора мемонем по-братски. 11 дона лайк гирифтай. 65 одам тамошо дорад. Бародари азиз, 11 дона лайк гирифтай. Бародари азиз, хоҳиш мекунем я лайк абумон тамошо дорем, ҷа шеринар медонум. Я дона лайк абумон эфира дастгирӣ кинем. Бародари азиз, интернет мо дисай рӯзшид ғам додисай. Лайкора мезанем ва саволу ҷавобай марамад саволатуна нависем. 29 январ Екатеринбург Хуҷанд я бародар пурсида буд. Мешавад 20500 рублей.
акаи азиз буд. Ане ки буд амҷа пурсида буданд? Ҷалил Мирбобоев пурсида буд. Зиёдалӣ Ғаниев: ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Бародар 20 январ Сочи душанбе. Сочи душанбе 20 январ. Бистум январ да Сочи душанбе нестай. Хуб, 21 январа мебинем. Агар бошад гап мезанем. Бисту январдам Сочи душанбе нестай бародар. 19 мебинем. 19 январ дар сайт Сочи душанбе 23,000 рублей. Хуб, киҷода омадем? Абу Наср: салом алейкум. Ва алейкум салом. Бародар 23 январ чанд шида билет Казан душанбе? Ҳозир мебинем бародари азиз. Казан душанбе 23 январ. Казан душанбе 23 январда ана 15800 рублей. 15800. Хуб, 24 январда бошад 15500 мешавад. Казан ба душанбе. акаи Аслам Маҷнунов нависаст: салом алейкум акаҷон. Ва алейкум салом ҷони акаш. Билет ай душанбе Москва ба моҳи марта чанд сумае? Бародари азиз, ба моҳи марта қиматае. Ҳозир мебинем, ин ҳозир ман мебинем нархша. Ай душанбе киҷо шид бародар? душанбе Москва моҳи марта гуфтае. ҳозир мебинем бародар. душанбе Москва моҳи март. Ай ҳама арзонаш бародари азиз 24500 рубл меёвен. Ай ҳама арзонаш дар моҳи март душанбе Москва 24500 рубл меёвен. акаи Аслан. Насиба Пирова: салом алейкум. 20 январ клуба медиден илтимос. Ва алейкум салом апаи Насиба. хуш омаден апаҷон. Дар каналмон подписатсия кинед, лайкотона гузорен. ҳар рӯз эфир аста ҳаракат кардесем. апаи Насиба 20 январ да Дамадедов клуб мешавад 20000. агар ки варианти арзон бихоҳен 18 январ да 19000 рубл мешавад. 17 январда 19000 рубл метавонем бигирем. баъд 24 январда бародари азиз касе дар киам Дамадедов дар кора ба клуба ё 17 январ ё 18 январ ё 24 январ мегирем билета 19000 рубл. Андрей Нурулло: салом бародар. Ва алейкум салом. Шереметова Бухтар то ахири моҳа гуфтаем. ҳозир мебинем ака. Шереметова Бухтар то ахири моҳа. бародари азиз, ай Шереметова Бухтар то ахири моҳа меёвен 18200 рублей. 18200 рубл меёвен. ай авиакасаи мо. моҳи январ да бародаро касе да ки клуб дар кора 19000 рубл меёвен. ай авиакасаи мо душанбе бошад. душанбера 19000 рубл меёвем. дар WhatsApp мон нависен. бародари азиз, ин WhatsApp ай сохранид ку. як галасовӣ ку тамом. WhatsApp да местад галасовитонда ҷавоб медиҳем. нафаре ки шояд ки бори аввал дохили эфир мо шидесиянд. мо ҳамаи шуморо чӣ мегӯем? ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. мардуми сарбаланди тоҷик хушомадед.
авиакассаи толибу фастаи билетҳо дорем ба тамоми рӯи дунё, ба любой ҷо, на танҳо Москва, Душанбе, Москва, Кӯлоб ё Москва, Хуҷанд. Ба любой ҷоро бардори азиз билет ҳастай. Марамат ки билетҳои ба боварӣ, ба гарантия, бо нархи дастрас бардори азиз меёбӣ. Ҳар рӯз эфир даем, 1 соат эфир кардесем. Чӣ кор кардесем? Аз нархи навои билет шуморо бохабар кардесем. Авиакассаи Толибов, ман ҳастам бо шумо Толибов, бардори азиз. Марамат ки саволта навис да YouTube мехонем, успед ки накардем. Ина WhatsApp бардар. Бигид WhatsApp истифода барин, авиакассаи онлайн ҳастай. Бозам такрор мекунем. Хубиш да чия бародар? Да хона шидагӣ ё бошкадагӣ кашпала. WhatsApp даромадӣ, я сурати паспорта партофтӣ. Бародар билет оформ кардем, рӯӣ кардем. Баъд рӯзи парвоз кишид, мехези сумкаакта ҷамъ мекунӣ, рост аэропорт. Дигар на авиакасса мекӯӣ, на хита ғам наметӣ, даи хиникиву даи сардиву яхбандӣ. Бардору ҳамин авиакассаи онлайн ҳамиш хубай. Одамое ҳастанд ки кор мекунанд, ай 8 саат то соати 7 бега ё 8 бега кор мекунанд, дигар на вақти авиакассаравӣ доранд, на як ҷо буромада метавонанд. ҳам вақти хита бардори азиз эконом мекунӣ, ҳам хита ғам наметӣ, як ҷо намероӣ, чӣ намекунӣ. ҳамин вақт худиш нархиш ай тиллора қимат ай бародар. Вақта барои ҳамин пурсамар истифода барем, фоиданок истифода барем. ҳамин авиакассаҳои онлайн ҳастай, бигирен истифода барем бардору. Не толко авиакассаи мо, любой ҷода авиакасса ҳастай. Авиакассаи бардори хумон бисёр ҳастай. Дар YouTube бизанен авиакасса, нархи билет бизанен, ҳамаш мерояд. Баъд ҳозир асри 21 бардору, асри техника шуда. Ҳама чи ҳамин интернет, Instagram, YouTube, любой хел программа ҳастай, медуроӣ. Бародар обув дар кӯрията, обув заказ мекунӣ. Ана бургер мехоҳӣ, қуртол мехоҳӣ, ош мехоҳӣ, любой чиро интернет ҳозир осон шудай. Метавонӣ заказ кунӣ, ҳатто билета, ҳатто мошина бародар. Мошина метавонӣ ки ба ҳамин телефон ай Корея ҳастай, ҳамхел сайтое ки даже мошина рӯӣ мекунанд. Хай хулас дар бораи ин чизо гап занем, сухан бисёр ай бардору. Ҳозир дар эфир дем бардор, дар WhatsApp занг назанем. Мо ки эфира ҷамъбаст кардем, баъд чӣ кор мекунем? Да WhatsApp ҷавоб метиҳем. Бардори азиз, 20 минути дигар эфир даем. Маълумот бардори азиз, ҳозир дар омада бошед, саволта бинавис, ай як лав хондесам, нарх навои билета гап мезанем. Оиди багажам метавонем пурсем, оиди гудаку ай чанд сола то чанд сола чанд сум мегиранд. Загранотон буд мешавад, чӣ кор кунем, чӣ хел хона бирем, ай куҷо документ кунем. Ҳама ин саволҳоро бардори азиз медонем. Ай таҷрибаи худмон гап мезанем. Марамат нависен. Ё ки бардори ҳастад ки багаж дорад, бо мехоҳад ки багажи зиёдтӣ бигира, нархша метавонем пурсем. Ай 10 килоа сар мешавад бародар, то 23 килоа, то 30 килора, 30-32 кило метавонӣ ки бо багаж бигирӣ отдельно. Марамат ин ҳамин саволҳоро ҳамаша метавонед дар ҳаминҷа бинависед. Хуб, эфирмонам чанд минут шид? Хуб, ҳозир мерем саволҳоро мехонем бардоро. Марамат саволотонро нависем. Бобоҷон Пиров, ва алайкум салом. Саид Ҳакимов ака, феврал 3 число, Санкт-Петербург, Душанбе. Хуб, бародар, ҳозир мебинем Санкт-Петербург, Душанбе, 3 феврал. 3 феврал, Санкт-Петербург, Душанбе, 23800 рублей. Салом алейкум бародар, 25 феврал, Вунуква, Душанбе. Ва алейкум салом бародари азиз. Вунуква, Душанбе.
25 феврал. 25 феврал бародармон савол додааст. 20800 рублей. Авваз нависа: салом алейкум бародарҷон, 14 январ Москва клуба бин чанд рублей? Ва алейкум салом бародари азиз. Москва клуб 14 январ. 14 январ да Москва клуб касе ки ҳозир билет мегирад 19 000 рубл мегирем бародар. Фақат ҳамин шаб то пагара бо нархҳо метавонад дига шавад. Хуб, Давлатҷон Салимов ака 22 январ чанд сумай? Бародари азиз, чӣ чанд сумай? Бобоҷон Пиров 12-13 Дамадев клуб. 12-13 чӣ бародар? Январ, феврал. Агар ки январа дар назар дошта бошӣ, 13 январ да 20 000 рублей, 12 январ да 22 200, 14 январ да 19 000 рубл метавонӣ харидорӣ кунӣ бародар. Хуб, Ахберҷан нависа: ака 27 январ Москва Душанбе. ҳозир мебинем бародар. 27 январ. январ Москва Душанбе 21 000 рублей бародар. Метавонӣ бинависӣ айвонуква мегирӣ. Осия нависа: ассалом ва алейкум салом, Душанбе Санкт Петербург чанд сомонай? Апаҷон кадом моҳда? Кадом рӯза? Хайрулло Каримов Жуковский Душанбе 8 феврал. Хуб, Жуковский Душанбе 8 феврал. 8 феврал да 22 000 мешавад. Аз Жуковский ба Душанбе. Хуб, Али Тоиров: салом алейкум Шеремет ва Бухтар 21 чанд сумай? Ва алейкум салом ака. Шеремет ва Бухтар 21 чӣ бошад? Январ бошад, феврал бошад? Хайна мо январа мебинем бародари азиз. 21 январ да Шеремет ва Бухтар 20 500 рублей. Амрулло Расулов: ай золотая корона то чанд сума қарздор бошӣ Тоҷикистон рафта наметонӣ? Бародари азиз, ай насиби тақдиртай. Золотая корона то вақте ки шуморо суда додагӣ нестай бародар, ту метавонӣ бирӣ биёӣ. Мақсад просроча нишидагӣ набоша, ай 6 моҳ зиёд. 6 моҳ натен, баъд шуморо суда метиҳад. Шумо да сообщение мебиёяд дар ҳамун телефонотон. Алишер Бузургзода: салом алейкум акаҷон. Ба пагаҳ бегаи Жуковский Ташкент чанд сумай? Ва алейкум салом ҷони акаш. ҳозир мебинем бародари азиз. Жуковский Ташкент ба пагара гуфтае. Пага бошад 10 январ. Бе багаж бародари азиз, Жуковский Ташкент 11 600 рублей. Агар ки багаж қатъӣ бошад 13 300 рубл мешавад. Бародар Казан Душанбе 23 январ дидем ира бародарҷон. Ахберҷан ака моҳи апрела билет гирем мешавад 23 числода? Не бародари азиз, ҳозир моҳи апрела наромада билетош. То моҳи марта метавонем бародари азиз билет бигирем, ҳозир апрела нестай. Салом алейкум бародарҷон, 14 январ Москва клуб дидем ку акаи авваз 19 000 рублей гуфтем ку. Хуб, киҷода омадем?
ака 24-25 чанд сум мешавад? Зоҳид нависад Зубайдиёв. Бародар чӣ чанд сум мешавад? 24-25 чиро дар назар дорен? илтимос нависем, пурра нависем. Бародари азиз, Москва, Душанбе, Москва, Бохтар, Хуҷанд, Ташкент. Акай Ҷунайд Солиҳов нависад: салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака 25 феврал Душанбе, Москва чанд сумай? Ака ба чихе мегирем билет? Хуб, саволи хуб додем бародари азиз. Чихе мегирем билета? Бародари азиз, билета электрони астай. Ҳами оз гап занем, хай бо мегам бисёр гап мезанем. Замона пеш рафта бародари азиз. Паспортона бародари азиз, ина касе ки намедона якум бор билет мегира, паспортона дар WhatsApp мо рӯй мекунед. Мо билета оформ мекунем, дар WhatsApp шумо мепартоем. Инам қакора. Баъд шумо савол метинед ки ака мо билета бояд печат кунем, даст монда бигирем. Не, бародари азиз, билета не обязательно. Мақсад дар дастет наги ҳичи. Паспорта мери дар аэропорт нишон медиҳед, тамом. Билетат оформ чидаги мегзарид. Неке мо суратша шумо да мепартоем барои дидани хитон кадом соат да мепарем, ном фамилиятона ҳамаша мебинем онҷа ки кадом рейс ҳастай, соати чанд мепарад, ами сурати билета шумо да мепартоем. Вай шарт нестай ки шумо дар дастон билет бигиред. Шумо аэропорт ки рафтед, шуморо ягон кас намега ки бача билета нишонте киҷо рафтисти. Фақат паспорт бародар. Регистратсиони стойка меган. Хай омадагиен медонем бародаро ҳама. Мерен ам духтаракҳое ки шиштагиан ё ки ягон бача бошад фарқ надорад. Вай шуморо намега ки билет дайти, паспорт дайти, мега пожалуйста. Шумо метен тамом. Регистратсия мегзарем бародар. Нам қакора. Мақсад билета печат кардан, даста гирифтан, и шарт нестай бародар. Баъд 25 киҷо шид? Салом алейкум бародарҷон, 14 январа дидем. Салом алейкум акаҷон, ирам дидем. Киҷода омада будем? Аҳа. 25 феврал Душанбе, Москва гуфта будан. Оз мебинем ира бародар. Душанбе, Москва. 25 феврал. феврал. Душанбе, Москва 27200 рублей. Хоб. Алишер, ва алейкум салом. Жуковский, Ташкент, багаж қати гуфтем бародарира. Салом алейкум брат, внука Душанбе 10 апрел. Ва алейкум салом. Бародари азиз, моҳи апрелда оз билет нестай. Сомо Шоҳназар, салом алейкум. Ва алейкум салом. Ака 25 феврал чанд сум Дамадидов Кулоб? Оз мебинем бародар, ку чанд сум боша, хмам намедонам. 25 феврал. Дамадидов Кулоб 25 феврал 20300 рублей. Элдар Мизомов нависад: салом алейкум. Ва алейкум салом. Билети Санкт-Петербург, Хуҷанд 1 феврал. Хоб, бародари азиз, Санкт-Петербург, Хуҷанд 1 феврал. Хуш омадин мардум, бародари азиз, апа хуҳаро, модаро. Касе ки хиди ҳози дохили эфир мешаванд, ҳамаи шуморо мо хуш омадед мегем. Авиакасаи Толибов ҳастай, маромад гирен, истифода барен. Билетҳои арзон бо нархи дастрас дорем ба тамоми рӯи дунё. Метавонӣ бародари азиз билет харидорӣ кунӣ. Санкт-Петербург, Хуҷанд 1 февралда мешавад 19000 рублай. Бародари азиз, Холдорхон Файзов: а бача ҳамн лайка ай кисат мети гуфтай бизанеш.
зинда бошед. ба хотири ҳамин бародар суханша намешканем. Бародари азиз, апаву хоҳаро, апаҷоно, як донагӣ лайка мезанем. Бародарҷоно, як донагӣ лайка мезанем. илтимос эфира дастгирӣ кунем. Билол Қосимов нависта: акаҷон, вазъият чӣ хеле дар жукост ки аз Тоҷикистон меравам? Вазъият бародар амухе проверкаҳо нисбат ба солҳои гузаштара проверкаҳо бисёртар ҳастанд. Проверкат мекунанд, савол ҷавоб мекунанд. Бародари азиз, хоҳ мақсад ҳамаш соз бошад мегзарем, нормалӣ бошад, ҳамаш тинҷ бошад мегзарем. Суҳроб Олимов: ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Ака 14 январ Москва Хуҷанд чанд сумана? мебинем бародари азиз, Москва Хуҷанд 14 январ 14 январ 14 январ да 14 январ 18500 рубл мешавад. 13 январ 18200 рублей. Додоҷон Каниев 2 феврал Хуҷанда бин Тағо. 2 феврал Хуҷанда киҷо? Бародари азиз, шумо дар киҷо қарор дорем? Киҷо мепарем? Хуҷанд 2 феврал ай киҷо Хуҷанд мепарем? Миша нависта: салом алейкум ака. Ва алейкум салом. Шеремет ва Бохтар 25 феврала бинен. Пешакӣ раҳмат. Саломат бошем бародар. мебинем чуване бародари азиз. шумо фақат сухан кунем бародаро. 25 феврал 25 феврал Шеремет ва Бохтар 20500 рублей. дамади душанбе 21-22 чанд сумай? 21-22 кадом бародари азиз? Рашид нависад: Санкт Петербург душанбе 1 феврал. анахи бародари азиз, ранги ами акам нависен. Санкт Петербург душанбе 1 феврал. Якуми феврал Санкт Петербург душанбе 24500 рублей. оз як дақиқа бародари азиз. Кам технически кору аст инҷа. бародари азиз, эфир монам 10 минути дига мондай. нафарое ки бори аввал дохил мешаванд, боз ҳам такрор мекунем. авиакассаи Толибов ҳастай ба тамоми самт, ба тамоми ҷо. билет ҳастай бародари азиз, авиакассаи ба дилпурӣ. бо дили пур билет бигир бародари азиз. то соати 11 кор мекунем. ина соатам 11 гузашта. хай мо дар эфир ҳастем, саволотонро ҷавоб додисем. баъд бародари азиз, эфира ки ҷамъбаст кардем, имрӯз аки саволотонро дар WhatsApp намехонем. пага саҳар мехезем, аз соати 7 саҳар бародари азиз саволои шуморо ҷавоб медиҳем. хуб, салом брат, кӯдаки 2 сола 1 моҳа да билет мегирӣ ё не? Ва алейкум салом. мегирӣ бародари азиз? чуа намегирӣ? 2 сола одам нестай бародар? вай а як давлати дига давлат мерава, границаро пересекат мекуна мақсад. ваям одам ҳисоб мешавад бародарҷон. удам бояд загран кунӣ, ё ки агар ай Москва бошад, возвращение на родинаш мегирӣ. не толка одамо бародари азиз, ҳамин чиза шумо мақсад дарк кунем. як ашё, як телефонай, мошинай а як давлати дига давлат медрояд. вай чӣ мешавад? ҳамаш документ мекунад, баъд мегзарад.
ай гумрук мегзарад бардори азиз мақсад. Мошино мебиёянд растамошка мекунанд мақсад. Мақсади ма чия? Ҳамин як хасе ки як давлат ба як давлати дига медурояд, вай просто так намедурояд бародар. Вай ҳамаш через гумрук мегзарад. Мақсад ҳамаи вай проверка карда мешавад. Киҷо рафтесай, ай киҷо рафтесай, чия вай, телефонай, компютерай, мошинай. Барои ҳамин бардори азиз гудаки майдадан мегирӣ. Хоҳ вай 10 рӯзай, 10 ҳафтаинай ё ки 7 рӯзай фарқ надорад. Ё загранпаспортиш мекунӣ бародар, агар ай Москва рафтиста бошӣ, ё ки возвращение на родину мегирӣ, баъд мерай бо дили пур. Саволо бениҳоят бисёр астай. Бардори азиз, ҳамаро успед намекунем ҷавоб доданда. Хоб хоб. Салом Толибов, ба пеш фақат. Амин Буров, ва алайкум салом. Саломат бошед бардори азиз. Салом алейкум ака, пулко душанбе 15 январ да чанс май. Ва алейкум салом бардори азиз. 15 январ да ин саволи хай бародара мебинем. Баъд эфир монам осуса чикор кунем бардора ҷамъбаст кунем. 15 январ да пулкова душанбе 25500 рубл. Муҳаммадҷон, ва алейкум салом. Бародари азиз, дер кади да WhatsApp навис, эфира ҷамъбаст мекунем. Бародарҷонои азиз, 1 соат да эфир будем, да хизмати шумо будем, да саволои шумо ҷавоб гардондем. По-братски якдонагӣ ҳама каса лайка мезанем. Авиакасай бо дили пур ки агар ки бихоҳем билет харидорӣ кунем, ина марамат. Ҳар рӯз да эфир ҳастем, суҳбат мекунем. Аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. Таҷрибаи кории 2.5 сола дорем. Қариб ки 3 сол мешавад дар ҳамин соҳа кор кардесем. Билетҳои ба возврат ҳам дорем, бевозврат ҳам дорем бардору. Метавонед дар WhatsApp нависен. Ина WhatsApp мусахранӣ кунед. Авиакасай Толибов. ҳам Толибов ма худмон бардору. Хоб. Бигирен истифода барен. Рейсҳои Душанбе Хуҷанд ҳам аста, ё ки ай Хуҷанд ба Душанбе. Билетҳои поезд ҳам дорем, фақат дохили шаҳрҳои Россия. Яъне ки ай Москва, Питер рафтани бародар арзонтар метавонӣ ба поезд бигирӣ, ё ки ай Питер, Екатеринбург мерӣ, Челябинск мерӣ, ё ки дигар ҷош. Поезд аста бародаро мегирем дохили шаҳрҳои Россия. Муҳаммадҷон майла раҳмат мега. Саломат бошӣ бардар. Ҳамин хел бардори азиз. Хай мо гапҳомона задем, бо пага кӯшиш мекунем эфир бидороем. Ҳамин интернети мо ғам додесай бардаро. Дусер рӯз эфиромон мечаспад. Ҳозир ҳамин рӯз 3 бор сар додум, эфира надоромад. Чорумбора ним соат ису задем, усу задем, баъд дохил шид. Бардори азиз, саволотона нависен. Ина WhatsApp астай. Ҳозир ҳаминҷа касе ки савол додагӣ астай, ҳамара ҷавоб надодум, ба хотире ки ҳамара успед намекунем. Барои ҳамин узр мепурсем касеро ки ҷавоб дода натонистем. Бевақти баъд мешавад, соатам 11:30 шидистай. Хоб, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Лайкҳо 16 та, хотя бы 30 таш кунем, 14 нафар дига касе ки лайка намонда бошад, бародари азиз лайка бумон. 30 дона лайк шавад хотя бы. тамом бардоро. Эфири имрӯзарам ба анҷом расид. Майлаш, худованд нигаҳбонтон, ҳамада шабои хуш. Пага эфир бидороем, бо суҳбат мекунем. Соати бегаи бардоро ё соати ҳамин соати 7 усу хабар гирифтанги бародар эфира сарш метем. Ё 7 да, ё 6 да, ё 8 да, ё 10 да, кае ки вақтмон бишавад. Худованд нигаҳбонтон.